teman ya di kamsai mong. Teman ko pa miya meh. Yang hana hab mudu ya MLA sungi. Mana mudu ya MLA sungi? Tip sino meh mga. Abang alim ta la post niang kami buat show. Kikubor Kapatisi TV. Kum kadak ka Jingkhriat ya ka jingdam nyo pusan snem. Ka St. Joseph's Church, Mawkhar Parish, lingba ka program Cultural and Sports Committee. Kala pelong ya ka Jubilee Marathon araja apun Rio, ha ka life waitre ukalalengkot araja apun Rio, ha ka baki Riewngeit ka balang, klem da ken ya ka Jingkhriat badai tha jong ka Tlang, ha ka por minstem, kila Shim Bynta ha ka di ka Jingmare Marathon. Ya ka marathon la sedang hakapon Riu beji minstem, pat lakawe ya ka lama dau MLA ka North Shillong constituency uba Adilbert Nongrum, uba lalong kumukongsan. Ringkat ka Jingadan lang, jong chairman ka KHDC uba Strong Pilar Khajana, ka Deputy Commissioner jong ka East Khasi District ka Kong R Kurba, President ka Meghalaya Olympic Association uba John F Kharshiyeng, Parish Priest ka Parish Mawkhar, Reverend Father Leo Yaubor, but Assistant Parish Priest, Reverend Father Bensar Kharsati, but kiwe. Las dang ya marathon da ka Jingduai, but ka Jingkren Pediang, da Reverend Father Leo Yaubor, but hakaba pinkut ya marathon la sampat ya kita kema, Shekinong Jom hagi kerdan ba per. We are live all the way. Come on, Parish. Hey, everybody. Ready. Three. Một cái thế. Jubilee pedang sobha ya chief guest jongi iba Adilbert MLA yong kanika constituency jongi pedang sobha ya iba John Kharshiyeng iba day President yong ka Olympic Association yong ka Meghalaya pedang sobha ya Imam DC payadon lang hangni ang ta ya irang pa snong yu kat payadon ay hangni den sobha ya phi bara kibala yawan ay minsim lang nagabanta iba ayami na ying lasam wanwan Shim Bynta hagni kamaraton diba nung tu ya kapor ngan ombun niya kapor kalayay kumungalong ikwa ban pendep shwa ban ya mare ya kali sharum sana saya hisin lekit waktu yang ya phi paro ai kuble ya phi paro bun kinong ya mare de kindon tam katu keningut kinong yo ya ka kusnam dengi mare na kabenta ka kusnam
Regi mare mentakasngi nagawanta ban ai kaburom ya ublay nagawanta kenyau pusan kedekisnem kiba ublay ulak terkukerdo ya kedekap palang ya kedekap Parish kejungi kani hakidiki nyau pusan kedekisnem tingin ya kemilan titan ya kata ka award ndai kani kedai ka jing ya mare jungi daga jing teman ban ngamu ya kijing kerku ke ba ublay ulah kerku ya ka Parish ke jungi pa padukun pan mensim pokoi amen sijarngu sedam ya me ublay kupa ublay ukun ublay mensim pokoi ulah kerku kerdo yang i hakipun sertap hakijing ya dan ti ke jungi hakijing im isungu email agam tagan ke por kawa mila cendun melamang pat khamta me ada minta bangro ini in participants kiban Shim Bynta agni kejingi amare marathon terku yangi nilai nagano no kejing jia yaki nilai nagano no kejing jia ke pom sngau penat andai ai bangin yamare daga ta kejing keman bat bangin wan la robot pendak agni kejing temu ke bahaga jungti ban poisha biang sia kami gap jaka nakawaki sedang klaim kenu kejing pentut klaim kenu kejing penuit pa ya ki angel ki jongme kin ker kinda kinri kin sumar ya paro itu ki Shim Bynta berkunju ya gitu banyak ya kekali ya gitu ki bolong ki volunteer nang bangin omdan kenu kejing dia but duration jongga jimaria jongi gede lipo kendai point lipo lai minute Aidalin Malnyang second idei Mawkhar 41.32 minutes Mawkhar but third idei Theodora Marwen 41.57 minutes. Mawkhar, you're a winner. Bakla. 30.25. Second, Riewngeit. But third, Ferdinand Nonkinri, 35.12 minutes. Ini di top 3 winners akan kita category but Bynta ini kibai part dan quality Ignatius Tlang 4th position 36 minutes second, so sorry on behalf of the officials Naga Athletics Association mo gipan maafi malakum bakla record hangni begini top 3 winners kibaya lang ki certificate at ki medals nan third mas hangni yakini kibay pan position ni ibawa na 5th position ni Manosha Basayomon Arnold and Marbanyong. What's wrong? Second, Lambert Marbanyong. 26.32 minutes.
A third degree under Marwan, 30.25 minutes. Congratulations, you top 3 winners. Ira mangi player, Bhavan Nadu Basa, Rushita He runs forward. You need to be top 10 winners. They really like the lead us. Em kita benikong baan. Iway lalik din. Second position, Gloria Malya. Third position, Diana Walang. Wait, let check. Ini di top 3 winners hagane ka category. Dan third kini ki weipat. Sarafina Lingdua fourth position.